Nibyo ibihe byiza kuri mwese nshuti bavandimwe tubana umunsi ku wundi, ndabasuje kandi mbahaye ikaze, mbifurije kugubwa neza. Kuri mikoro ni Bosco, aho tugarutse noneho muri studio tugiye kongera kureba rero amwe mu makuru agezweho kuri izi saha ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba M23 bakomeje kuva mu bice bari barigaruriye, bikomeje guteza urujijo ndetse kandi amakuru akomeje gusohoka kuri ingingo. Hari kwibaza bamwe mu baturage barigaruriye cyangwa se bari bamaze iminsi bakorana n'izi nyeshyamba, baragiye ku ruhande rw'izi nyeshyamba uko biza kubagendekera, mu gihe ibice bimwe abarwanyi 23 bamaze kuvamo byamaze kwigarurirwa na Wazalendo. Imikoranire y'abaturage ya 23 bari basanzwe bakorana nayo biraza kugenda bite n'ikibazo gikomeye cyane, mu gihe imidugudu 14 ibarurwa ko ariyo abarwanyi 23 bamaze gusohokamo muri teritwari ya Rubero. Joseph Kabila uherutse kunenga ubutegetsi bwa mugenzi we Felix Tshisekedi Tshilombo wamusimbuye yasubijwe ku magambo aherutse gutangaza ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru La Libre du Belgique. Akaba yasubijwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya. Turasuzuma turebe ibyo yamusubije nyuma y'ikiganiro kirekire nawe yagiranye n'itangazamakuru abazwa ku byavuzwe n'uyu mutegetsi. Ube hafi tuze kubigarukaho. Amakuru yandi akomeje kumenyekana, burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kugarizwa n'ibibazo bikomeye cyane bituruka ku mirwano, aho raporo y'umuryango w'abibumbye yavuze yuko indege zitagira abapilote mu bitero byazo ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ziyongereye, aho habonetse ibitero 31 mu kwezi kwa Gashyantare konyine, no kuvuga mu kwezi kwa kabiri. Ibi rero bikaba biteje ibyago bikomeye cyane, ni mu gihe imiryango mu by'ukuri myinshi yavuye mu byabo, aho abarenga 30,000 bahunze mu mezi atandatu ashize hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hakaba habayeho gusaba ko hagira igikorwa mu maguru mashya kugira ngo ikibazo gikemuke ndetse ibintu bisubire ku murongo. Bari amakuru rero tugufite n'andi makuru agiye atandukanye tuza kugenda tugarukaho ku bantu mudukurikirana umunsi ku wundi. Mwamaze gukanda subscribe katubashimire, ku batarabikora mukomeze gukanda subscribe cyangwa se sabone, ni kuri iyo buto itukura, hanyuma rero tukarushaho kugenda tubana umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho. Nucikwe tugufite n'andi makuru agiye atandukanye ku mirongo mbere ku rugamba. Reka dutangire rero muri aya makuru turebera ku makuru ari kusohoka ku bijyanye n'abaturage bakomeje kuvuga iby'abarwanyi ba 23 bari kuva mu bice bari barigaruriye, bigatera kwibaza cyane ndetse kubishobora kuba biri gupangwa ndetse n'ibigiye gukurikiraho. Gusa benshi baremeza ko nta kindi kintu kiri kubaho, ahubwo abarwanyi ba 23 barimo gutegura ko hari ahandi bashaka kongera bikoresho ndetse n'abarwanyi mu gihe imbaraga zaba zagabanyutse cyangwa se ku busabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Leta ya Kinshasa yagaragaje uburyo irimo ifatamo amagambo wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yerutse gutangaza. Kinshasa ifata amagambo ya Joseph Kabila rero nk'uko kwemeza ibikorwa bya FC23. Bisobanuye iki? Nyuma y'ibiganiro yagiranye n'amashyaka ya politike n'imiryango itandukanye yo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'itangazwa ry'umutwe wa politike wiswe Dukize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se Save DRC wabereye i Nairobi muri Kenya. Ni igihe kinini yari amaze acecetse wahoze ari perezida wa Repubulika Joseph Kabila Kabange yongeye kugira icyo avuga ku bibazo by'iki gihe ndetse anenga imiyoborere y'uwamusimbuye Felix Tshisekedi. Mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyo mu Bubiligi mu cyumweru gishize, Joseph Kabila ubu uri mu nteko ishinga amategeko nk'umusenateri ubuzima bwe bwose, yavuze ko ku bijyanye n'umutekano muke uri mu gihugu bamwe bavuga gucamo ibice igihugu, ariko wakavuga ko ikibazo cya Kongo gisa n'icyabaye muri Sudani, yise Sudanization, aho yavuze ko hari byinshi bihuriyeho hagati y'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, irimo n'ibyatumye Sudani icikamo ibice. Sudani yagabanyijwemo ibice bibiri ku itariki ya 9 Nyakanga na 11 havuka Sudani ya Ruguru na Sudani y'Epfo nyuma ya referendum yo kwigenga. Ibi byaturutse ku ntambara zimaze igihe kirekire hagati y'Amajyaruguru n'Amajyepfo y'icyo gihugu. Ibi rero kugeza uyu munsi nyuma yo kubitangaza, nyuma yo kubivuga, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye nayo kugira icyo ibazwaho, byanze bikunze agomba kugira ibyo isubiza rero kuri iyi ngingo. Ndagira ngo tuganire twumve ibyo ubutegetsi bwa Leta ya Kinshasa bwamusubije n'icyo byaba bishatse kuba byasobanura
mube hafi rero mu gusubiza aya magambo ku wa kabiri tariki 24 Werurwe na 26 mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye ku ruhande rw'inama y'abayobozi b'intara, nibwo umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yaje kugira rero ibyo asubiza Kabila nyine ku byo yatangaje, ari ngo avuga ko ari nko kwemeza ibikorwa by'inyeshyamba za FCM23 zikora mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo zishyigikiwe n'u Rwanda, aho yavuze ko gukoresha ijambo Sudanization byerekana neza imigambi ya Kabila afite ku gihugu. No kuvuga ko kuvuga ko bitandukanye na balkanization, kuba igice kimwe gishobora kwikura kuri leta ya Kongo kikigenga, birenze noneho ibyo Kabila atekereza byo birenze kuri icyo ngicyo, ahubwo we atekereza ko Kongo kugeza kuri uyu munsi ishobora kuba igiye gucikamo ibice bibiri nk'uko byaje kugenda bigaragazwa. Rero ndagira ngo dukomeze rero bwupfe ko bibeze. Yavuze ko hari byinshi bihuriyeho hagati y'ibibazo. Patrick Muyaya yavuze ku byo Kabila yatangaje ndetse agira ati si inshingano za guverinoma gusubiza amagambo nk'aya kuko si mashya, si amagambo gusa n'ibikorwa. Ni itariki byatangijweho si impanuka, ni itariki 23 Werurwe i Goma, bisa naho ari ukwemeza ibikorwa biri gukorwa. Hari umugambi wo gukwirakwiza iri jambo kugira ngo rihinduke nk'uburozi mu bitekerezo by'abantu, aho Patrick Moya yavuze ko kuba M23 yaratangiye ku itariki 23 z'ukwa gatatu, Joseph Kabila nawe aya magambo akaba yaravuze ku itariki 23 z'ukwa gatatu, bifite igisobanuro bisobanuye cyangwa se icyo bivuze nk'uko arushaho kugenda abigaragaza rero muri aya makuru agenda atanga, akavuga ko akwiye kubaho kubyitondera. Ati kuba byarakoreye kandi Goma bisa naho ari ukwemeza ibikorwa biri gukorwa. Ati hari umugambi wo gukwirakwiza ijambo kugira ngo nyine abantu bose bibajye mu mitwe. Patrick Moya yanongeye kwamagana ibirego bya Kabila bivuga ko ubuyobozi buriho bukora nabi, ndetse yanashimangira ko ubuyobozi bwa Kisekedi burimo gukora ibikwiye gukemura ibibazo by'abaturage. Ibi navuga ko byari bikwiye kuba byarakemutse mu gihe Kabila yari ku butegetsi, ariko ntibikorwe kuko nk'uko abivuga yashyiraga imbere inyungu ze bwite. Bityo ngo ibyo anenga ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo buyoboye umunsi Repubulika Demokarasi ya Kongo nako yakabaye abivuga, kubera yuko cyangwa se kubw'impamvu zo kuba kugeza uyu munsi mu kuri guhari cyangwa se mucyo ugomba kuba wamenya cyangwa se wasobanukirwa nuko mu by'ukuri ari we wakabaye warabikemuye ku butegetsi bwe. No kuvuga ibibazo Felix Tshisekedi Tshilombo ari guhangana nabyo ni ibyakabaye n'ubundi byarakemuwe na Kabila. Yagize ati icy'ingenzi kuri twe nibyo turi gukora ubu. Nko mu myaka 18 ishize habaye inama z'abayobozi b'intara 6 gusa, ariko ubu ziba nibura kabiri mu mwaka. Patrick Moya yanongeye kwamagana ibirego bya Kabila bivuga ko ubuyobozi buriho bukora nabi, ndetse avuga ko kugeza uyu munsi hari ibyakozwe byinshi bimaze kugerwaho. Ati icy'ingenzi rero kiri gukorwa. Avuga ko ariko ubu ziba nibura kabiri mu mwaka. Ni inama avuga rero zikemurirwamo ibibazo by'abaturage ndetse zikanatangirwamo ibibazo. Hatari n'ibikorwa by'iterambere nk'imihanda byagezweho ubu bitari byarigeze bikorwa mbere. Hari aho hubatswe imihanda ijya mu mitungo bwite nk'aho bita Kingakati, iruta yubakagwa ifite abaturage akamaro. Abaturage nibo bagomba kwihitiramo. Ati kugeza uyu munsi nyine ijwi ry'umuturage naryo ryarazamutse. Tuributsa ko mu gihe Kabila yarakiri umukuru w'igihugu mu Kwakira 2025 habereye i Nairobi inama yahuje abanyapolitike n'abahagarariye societe civile baganiye kuri ejo heza ha Kongo. Iyo nama yabyaye umuryango mushya witwa Dukize Congo Safe Congo cyangwa se Dutabare Kongo, ugamije nk'uko babivuga kugarura demokarasi ngo guhagarika ubutegetsi bw'igitugu ndetse no kunga abanyekongo. Ati ibyo rero mumenye ko atari cyo bisobanuye. Abitabiriye ngo iyo nama bavuze ko igihugu kiri mu bibazo bikomeye mu nzego zose, bashyigikiye nyine Joseph Kabila, politike, ubukungu n'imibereho myiza. Ngo bashinja ubutegetsi buri kurenga ku itegeko nshinga, kugabanya ubwisanzure bwa politike no gukoresha ubutabera mu nyungu za politike.
bayobowe na Joseph Kabila basabye ko habaho ibiganiro ngo bya bose kandi by'ukuri bishyigikiwe n'amadini kugira ngo igihugu kibashe kuva mu bibazo. Banenze ibiganiro byateguwe na Perezida Tshisekedi bavuga ko ari monarque idahuza impande zose. Uyu mutwe wa Kabila uzwi kandi mu ndimi zitandukanye nka Tubukisa Okolo, Tukowe Taifa ndetse naho bita Tupandishayi Dutunga, uteganya guhuza ibikorwa by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no gukangurira ibihugu bya Afurika n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga gufasha mu gukemura ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa Patrick Muyaya avuga ko atabyumva neza ndetse ahubwo ari umutwe waje kugira ngo uhungabanye umutekano w'abatuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bw'izo mpamvu buri muturage wese akwiye kuba yabyirinda rero kuko birushaho kugenda bigaragazwa. Aya makuru rero yavugaga ku byo Joseph Kabila yerutse gutangaza ku byo ubutegetsi bwari burimo kugenda bumusubiza. Reka dukubitire rero Lubero. Abasivile bakekwaho gukorana na M23 basigaye mu gihirahiro n'agahinda nyuma ibikorwa byakozwe na M23. Ni nyuma y'uko umutwe witwaje intwaro wa M23 ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nk'uko bitangazwa wikuye mu bice bimwe na bimwe byo muri Lubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abasivile benshi bakekwagaho kuba barakoranye n'uyu mutwe basigaye mu bwoba ndetse n'ihungabana rikomeye. Amakuru aturuka mu baturage bo muri utu duce agaragaza ko aba bantu bari bafitanye isano n'uyu mutwe mu gihe wari uhafite ubutegetsi. Ubu bashobora guhura n'ingaruka zikomeye zirimo no kwihimurwaho n'abaturage n'ubundi bari basanzwe nanone bari ku ruhande rwa leta. Abaturage bagaragaza ko hari ibyiciro bitandukanye by'abakekwa. Hari abagaragaye bashyigikiye M23 ku mugaragaro, bamwe bagiye bavuga amagambo akomeye anenga ubutegetsi bwa Kongo n'ingabo za FARDC biringiye ko bazagumana n'izi nyeshyamba, bavuga ko batazongera kuyoborwa nazo. Hari ni ukuvuga leta cyangwa se ingabo za leta FARDC. Hari n'abandi bakekwaho gufasha uyu mutwe mu gutanga amakuru berekana abantu bakekwagaho gukorana na leta, bigatuma bamwe batabwa muri yombi cyangwa bagashimutwa. Hakaba hibazwa rero ikigiye kubabaho uko M23 yakomeje gusubira inyuma yerekeza mu majyepfo ya Lubero. Abo bose rero bagaragara muri ibi byiciro basigaye mu kaga gakomeye. Amakuru amwe avuga ko bamwe bahisemo gukurikira abarwanyi mu gihe basubiraga inyuma, mu gihe abandi batangiye guhunga berekeza i Goma cyangwa no hakurya y'imipaka bari kumwe n'imiryango yabo. Umuturage wo mu gace ka Kipesi wavuganye n'itangazamakuru ariko utarifuje ko amazina yatangazwa kubera impamvu z'umutekano bwite, yavuze ko ibintu byabaye bitunguranye kandi biteye impungenge. Ati ntitwari twabwiwe ko bazagenda gutya, none basize abantu mu kaga gakomeye. Hari abashowe mu kubashyigikira, none ubu basigaye bonyine nta burinzi bafite. Njye ubundi mu nzira ngigoma n'umuryango wanjye, sinzi ejo hazaza uko hazaba hameze. Ku rundi ruhande inzego z'umutekano zitangaza ko hari bamwe mu banyekongo bari binjiye mu mutwe wa M23 bari kugerageza kwivanga mu baturage basanzwe kugira ngo bihishe. Hari amakuru avuga ko bamwe bataye imyenda ya gisirikare, abandi bakaba bashaka indangamuntu z'abatora kugira ngo babashe kwiyoberanya no guhisha umwirondoro wabo. Ibi byose ngo byatumye umutekano w'abaturage urushaho kuzamo igitutu mu gihe hataramenyekana ingamba zihamye zo kubarinda cyangwa kubafasha muri ibi bikomeye barimo, nk'uko birushaho kugenda bigaragazwa. Rero mu makuru yandi ugomba kuba wamenya, ku itariki 23 Ukuboza no 22 abarwanyi ba M23 batumiye itangazamakuru mu bikorwa nk'ibi ngibi rwose barimo bava mu duce barimo Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma mu midugudu irimo Kibumba. Ariko bimeze uko bimeze Lubero naho niko byari bimeze, kubera ko icyo gihe ntabwo bigeze bavuga icyari kiri kubakura muri ibyo bice, byanasize igirahiro. Nanone byongeye kugaragara rero Lubero haribazwa rero icyo izi nyeshyamba nanone zaba ziri gutegwa, kuko icyo gihe nabwo abarwanyi ntabwo bigeze bavuga impamvu nyamukuru bari barimo kuva muri ibi bice. Makuru yandi akomeje kugenda amenyekana nkuko biri kugaragara hano imbere yacu, ngira ngo tubigarukeho.
uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buracyugarijwe n'ibibazo ni hahandi. Umuryango w'abibumbye uragaragaza ko uhangayikishijwe n'ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote zizwi nka drone ryiyongereye, aho habonetse ibitero 31 mu kwezi kwa Gashyantare. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryagaragaje impungenge zikomeye ku ikoreshwa rikomeye, kwiyongera kw'indege zitagira abapilote, imbunda ziremereye n'ibindi bikoresho biturika mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byatangajwe kuri wa gatatu i Geneve n'umuyobozi wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu Nada al-Nashif mu nama ya 61 y'inama y'uburenganzira bwa muntu, aho yavuze ko muri Gashyantare 2026 honyine habaruwe ibitero 31 bya drone n'ibitero byo mu kirere, bikaba ari bwo bwa mbere bibaye byinshi mu kwezi kumwe. Aho yagize ati duhangayikishijwe cyane n'ikoreshwa ryiyongera ry'indege zitagira abapilote, imbunda ziremereye n'ibindi bikoresho biturika bikoreshwa n'impande zose zirimo kurwana, ndetse bikaba bikoreshwa no mu duce dutuwe cyane n'abaturage. Ngo ibi bikomeje guteza ingaruka zikomeye ku baturage n'ibikorwa remezo by'ingenzi. Yongeye ko mu byumweru 2 bishize igitero cya drone cyagabwe mu mujyi wa Goma cyahitanye umukozi wa UNICEF witwaga Karine Boyset, ndetse kigahitana n'abandi bantu nibura 2. Abayobozi batangiye iperereza kuri icyo gitero. Umuryango w'abibumbye kandi wagaragaje ko ibitero bya drone bikomeje no kugera mu bindi bice bitari bisanzwe birimo imirwano. Urugero rukaba ari ikibuga cy'indege cya Bangboka Kisangani mu ntara ya Chopo, aho abaturage bateye ubwoba bagahunga. Ngo byerekana ko imirwano ishobora gukwirakwira mu bice byose byinshi by'igihugu. Ibibaye mu gihe intambara ihanganishije ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23 irimo iravugwaho gushyigikirwa n'u Rwanda ikomeje gukaza umurego, ndetse n'amasezerano yo guhagarika imirwano akomeje kutubahirizwa. Impande zombi zikomeje gushinjanya kuba arizo zica ayo masezerano, aho uruhande rwa M23 rushinja uruhande rwa leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa rero nayo igashinja uruhande rw'inyeshyamba kuba ari rwo rutari kubahiriza ayo masezerano. Ayo masezerano harimo ayashyiriweho Washington ku itariki enye Ukuboza 2025, ndetse n'ayidoha ku itariki 19 Nyakanga 2025 iragamije guhagarika burundu imirwano. Gusa kugeza ubu nubwo ibiganiro bya diplomasi bikomeje, ntibiratanga umusaruro ugaragara ku kibuga cy'urugamba. Ku rwego mpuzamahanga, imbaraga zo gushaka amahoro zishyigikiwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zirakomeje, ariko ziracyahura n'imbogamizi zikomeye zishingiye ku kutizerana hagati ya Kinshasa na Kigali, ndetse no hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23. Muri rusange umuryango w'abibumbye uvuga ko ku ikoreshwa ry'intwaro zigezweho rikomeje kwiyongera, ari nako ubuzima bw'abaturage burushaho kujya mu kaga, bityo bagasaba impande zose guhagarika ibikorwa by'ubugezi bwa nabi no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abasivile. Muri ibi bikomeje kuvugwa n'uyu muryango, muri Kivu y'Amajyaruguru rero na Kivu y'Amajyepfo hari biri kuhavugwa. 14% by'abaturage n'impunzi zibere mu by'abaturage babaye impunzi ndetse barahunga. Abarenga 30 barahunze mu mezi 6 ashize. Raporo nshya y'ikigo mpuzamahanga cyita ku kwimuka kw'abaturage OEMA igaragaza ko ikibazo cy'umutekano muke mu ntara Kivu y'Amajyepfo gikomeje gutuma umubare w'abava mu byabo wiyongera ku buryo bukabije. Kugeza ubu abantu bagera ku bihumbi 123,225 bamaze guhunga ingo zabo, bangana na 14% by'abaturage bose bo muri intara. Bivugwa ko ntabwo ari abantu ibihumbi 100, ni ukuvuga ngo ni abantu miliyoni n'ibihumbi 232,151, bangana na 14% by'abaturage bose bamaze kuva mu byabo. Imibare igaragaza izamuka rya 2.5% ugereranyije n'ibarura riheruka ryo mu mezi ya Kanama ndetse na Nzeri 2025, aho habarwaga abantu mu by'ukuri bakeya cyane ugereranyije n'abavuzwe uyu munsi bari baravuye mu byabo. Impamvu nyamukuru intambara n'umutekano muke nibyo biri byishe inyuma y'uko kwimurwa kw'abaturage. OEMA ivuga ko izi mpunzi ziganjemo abahunze mu mezi 6 ashize, aho nibura abantu bagera ku 30,578 bavuye mu byabo bashaka ubuhungiro ahandi. Ibi ngo byatewe ahanini n'imirwano ikaze yabaye hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba za FC23 zivugwaho gufashwa n'ingabo z'u Rwanda. Imirwano yabaye cyane hagati y'Ugushyingo 2025 na Mutarama 2026, ndetse iza
biza no kugera ku rwego rwo gufata umujyi wa Uvira. Ibintu byatumye abaturage benshi bahunga ku bwinshi. Uko impunzi zibayeho rero, raporo igaragaza ko 95% by'abantu, ni ukuvuga abarenga miliyoni n'ibihumbi 178,705 bacumbikiwe n'imiryango y'abaturage, bigaragaza umutwaro uremereye ku baturage basanzwe. Abandi bagera ku bihumbi 201,122 baba mu nkambi eshatu zigenzurwa n'urwego rwa CCCM. Ni mu gihe kandi abagera ku bihumbi 32,424 bakaba bari mu zindi site zitandukanye zirimo inkambi 18, ibigo 9 by'abakira abantu benshi, amashuri 2, insengero 2, stade 1 ndetse n'ahandi hatari mu buryo bwemewe bwo kwakira impunzi. Aho ikibazo kibasiye cyane abimuwe benshi babarizwa mu turere twa Karehe, Fizi ndetse na Mwenga. Utwo turere twonyine dufite hejuru ya 60% by'impunzi zose, bigaragaza ko ari two twibasiwe cyane n'ikorwa ry'intambara. Intandaro rero yo kwimuka ku mpamvu zitera abaturage guhunga harimo intambara n'imirwano bifite 91.4%, harimo umutekano muke ujyana n'intambara 7.8%, hari ibibazo kamere nko kuza kw'imyuzure bifite uruhare ruto cyane kw'ijana. Hari rero iyi raporo igaragaza ko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje gufata indi ntera, kandi ko niba nta gisubizo kirambye kibonetse, umubare w'impunzi ushobora gukomeza kwiyongera kuba hafi ya bose bishingikiriza ku miryango ibacumbikiye, nabyo bishyira igitutu gikomeye ku mibereho y'abaturage basanzwe, aho bishobora guteza ingaruka zikomeye cyane kuri bene abo baba bakiriye ndetse nabo nyine bakiriwe. Murakoze cyane, nari Bosco kuri mikoro, tuba turi kureba n'amakuru agezweho. Turasubira mu masaha imbere tureba n'ibindi bitandukanye birabikomeje kugenda bimenyekana.